هل تريدوننا أن نتقدم أم أن نصبح سويسرا في يوم واحد؟ ليس من الممكن، أقول لكم بكل صراحة. وهنالك عندنا قانون، وإذا كان من الضروري أن فافهموا أنه في قانوننا لا يجوز المس بشخص الملك مثلا، ونحن نحترم القانون ونحترم ملوكنا. يرضي هذا الأوروبيين جيد، ما يرضيهم على راحته. On se trouve à chaque fois en face de vous. C'est-à-dire, vous avez été nos colonisateurs, vous avez accompagné nos dictateurs, vous avez accueilli nos révolutionnaires, et aujourd'hui vous accueillez les leaders du printemps arabe. Je vous félicite parce que tout le monde trouve refuge chez vous et soutient chez vous d'une façon ou d'une autre. Nous, on a eu à Canitra une fille qui avait 15 ans. Elle est venue, elle a dit ou vous me mariez avec l'homme qu'elle avait choisi ou je me suicide. Parce que les conditions au Maroc, ce n'est pas les conditions en France. Alors, je suis désolé. Et donc les Français doivent même en France, je crois que la loi prévoit le mariage des femmes qui n'ont pas 18 ans, sous certaines conditions. Nous, chez nous, c'est interdit, sauf si le juge le permet. Le juge le permet dans certaines conditions. Donc il ne faut pas faire l'amalgame. Alors, vous sembliez, au tout début de votre mandat, vous entendre particulièrement Maintenant, concernant les soupçons, je suis soupçonné de beaucoup de choses. Oui. C'est ça le problème. Quand on ne trouve pas, quand on ne fait pas d'erreur, nous autres qui sommes appelés islamistes, quand on ne fait pas d'erreur, on nous fait des procès d'intention. Et ça, c'est faux. De toutes les façons, les populations n'écoutent pas ça. C'est pour cela que les gens votent pour nous. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent l'Occident. Ils veulent la démocratie ou ils ne veulent pas la démocratie? S'ils veulent la démocratie et s'ils respectent la voix des gens et s'ils pensent que la démocratie, c'est une chose qui appartient au peuple, eh bien, il faut qu'ils respectent. Nos amis français devraient comprendre une chose. Nous ne sommes pas des Français, nous sommes des Marocains. قال بانه غادي يتم تعيين رئيس الحكومه التزام مالك قبل ما يجي الدستور الجديد ولا لا بانه رئيس الحكومه المقبل غادي يكون هو من الحزب اللي كيجي في المرتبه الاولى. انت في تصريحات صحفيه سابقه قلتي بانه حزب العداله والتنميه هو الحزب الاول في المغرب سياسيا. صحيح. واش ما كتوجد راسك باش تولي وزير اول في الدستور الجاي؟ علاش غنوجد راسي انا واجد؟ شنو العمل؟ يا جيبي العمل غتبقى حقرتيني يا سيدي. العمل غادي تبقى مع السيد نكيره. شنو هي تحالفاتك؟ واش حقرتيني؟ لا ماشي. شنو هي تحالفاتك؟ العام غادي تحكم قضية. أنا واجد أخويا. العام غادي تحكم السيد نكيره. شنو هي غير أنا وكان أنا واجد. واش قادرين تجيبوا العام غنحكم؟ شوف اسمع، دابا أنت قلتي لي واش أنا واجد، قلت لك أنا واجد. شنو هي تحالفاتك مع من؟ نهار اللي عيني مشيتي بعيد بزاف. مسكين مشيتي بعيد. تفضل. وزوينات. طبيعة الحزب